Binavê Xwedayê Rehman û Rehîm. Hemd û pesindan ji Xweda re be. Selat û selam li ser mezinê me, serok û rêzanê me, Hazretî Muhammed Mustafa aleyhisselam û li ser ehl û eshab û etbaî wî tevan be heta roja kıyametê. Temaşevanên azîz di bernamak nû ya Siyera Nebî em dîsa li pêşberî wenê ji hayat û mücadela Pêxemberê me Hazretî Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem îro inşallah beşek de mijarek de em ê di sohbeta xwe de pêşkêşî we bikin. Îro ji hedîse û bûyerê salan hicrî şeşemîn hineka di sohbeta xwe de em ê bînin ziman yek ji van hedîse û bûyera jî piştî Xendaqê Müslümanbûna Mughîre bin Şu'beyî. Şuxa Xendaq yani di tariha İslamê de rolekî wê sereke heye. Çima? Çünkü Xendaq bi rastî jî ji ghayrî rola wê eskerî, ji ghayrî rewşa wê eskerî rolek wê siyasî jî Cezîra Arabistanê de hebû. Xendaq heta Xendaqê dijmin û neyarê İslamê her daim êrişî dewleta İslamê ciwan dikirin, lêbelê piştî Xendaqê ev êriş sekinîne êdî ji bo pêşketin û belabûna doza İslamê Resulê Xweda sallallahu aleyhi ve sellem û eshabê xwe bi ehlê kufr û şirkê re ceng û cihad kirine û doza İslamê li çar etrafê Cezîra Arabistanê bela kirine. Sala hicrî şeşemîn di Cezîra Arabistanê de mirovekî bi navê Mughîre bin Şu'be mirovekî hem eşraf û pêşkêşê qebîla xwe bû hem jî dahiyekî Erebayî namdar bû. Mughîre bin Şu'be Müslüman dibe. Piştî Xendaqê li derdora Medînê gelek hedîse û bûyernî dîdbar û balkêş pêk hatine yek ji vana jî ev Müslümanbûna Mughîre bin Şu'beyî. Temaşevanên hêja malûm e qebîla Seqîfiya got li Taîfê dirûniştin. Me gelek car behsa wan kiribû înşallah di pêş de jî em ê hê behsa wan bikin. Çünkü Seqîfî demek dirêj serê dewleta İslamê ciwan êşandine hem de küfr û şirka xwe de enîd bûn hem de kelhanî muhkem yani kelhanî gelek sağlam de bûn hem jî li hember İslam û Pêxemberê İslamê gelek enîd bûn. Ji ber wê jî gelek cara Resulê Xweda sallallahu aleyhi ve sellem teşebbüsa got Taîfê zeft bikin kiriye bes di teşebbüsa xwe de serfîraz nebûye. Çünkü müşrikê Taîfê qebîla Seqîfiya bi rastî jî di kufra xwe de di şirka xwe de gelekî enîd bûn. Dibe Mughîre bin Şu'be ji qebîla Seqîfiyayê di nava Ereba de di Cezîra Arabistanê de rolekî wî sereke hebûyî. Bi vî rolê xwe jî gelê Ereb hem kıymet û hürmeta wî digirtin hem di nava gelê Ereb de însanekî dihat nas kirin û hem jî di nava qebîla xwe de qîmetê wî hebû peyva wî dihata guhdar kirin. Namdayî bû bikinayî însanekî di Cezîra Arabistanê de bi rolê xwe, bi cesareta xwe, bi aqilmendbûna xwe gelek li pêş bû. Şuxa dibe çar dahiye Ereba hebû yani yê herî zîrek yê herî jîr û zana yek ji vana jî Mughîre kure Şu'be bû. Kunya wî Ebu İsa bû, kurekî wî bi navê İsa hebû li ba Ereba adet bû însan bi navê kurê xwe dihat gazî kirin. Mesela wek Ebu Zer, wek Ebu Bekir, wek Ebu İsa, wek Ebul Hasan, wek Ebu Turab yani ya bi leqebekî pêk li pêş ba wê dihat kunya kirin ya jî bi navê kurê xwe. Ev Mughîre bin Şu'be jî kunya wî
yani bi navê Ebul İsa dahat naskirin dahiyekî Araba bû ew xwe dibêjî dibe em seqîfî me pûtê lat dihebandin şwa her herêmek pûtekî wanî namdar hebû ev pûtê wan müşrikê wê herêmê ew pût dihebandin yani ji wan pûtar re îbadet dikirin Mughîre bin Şube dibê pûtê me seqîfiya jî pûtê lat bû me lat diheband heta gelek balkêşê temaşevanên hêja yani qedr û qîmetê pûta di wê serdemê de di jora haşa di jora yê xweda jî rabû, di jora Kabê jî rabû. Çunkî dibê dema Ebrehe êrişî Mekê kir ji bo xirabûna Kabê, dibê dema got ew û artêşa xwe yî zornebêr gihaştin Taîfê, dibê xelkê Taîfê çû pêşiya wî, lavayê wî kirin û soz û peyman danê got heger tu û artêşa te hûn îşê xwe bi lat nînin, hûn têkilî pûtê me lat nebin, em ê ji bo xirakirina Kabê rêbertiya we bikin. Bi rastî jî dibê seqîfiya ji bo têkilî lat nebin, rêberiya Ebrehe û artêşa wî zulmê kirine, wan dirênî kin re, dirênî cuda re, wan birine Mekê, heta dibê antahî jî kirine. Yani ew axbarê Qureyşiya قوتا مقاومتا وانی به ابرهه رهی تونه دبی جی ابرهه و ارتشاوی زورنه بره دبی انتاقی جی کرنه صرف جبو پوته لات گوبه محافظه کرن اف قاسی بلاد و گریدایی بین مغیره بین شعبه دبی از جی یک جوان کسی گوگلکی به پوته لات و از گریدایی بوم حتی او بخود بیجی دبیم مدگوت هگر روزه که قومه ایمان به محمد علیه السلام و دینی بینجی از قط ایمانی نینم حتی از هبم از نیارتی و بربریه بیاره بکم و نیارتی آوی بکم دبی ها قاسی دو کفرا خوده شرکا خوده از عنید بوم پشتی خندق خدا عز و جل داویج دلیوی تنگ دکی او بخوا دبی از سر پشتا حسبا خوا سوار بوم از شوم مدینه مزگفتا نبوی دبی پیغمبر علیه صلات و سلام رونشتی بو وقتی نیو روش بو دبی از شوم مسلاف دا دبی پیغمبر علیه صلات و سلام دبی بهاتنا من گلک عجیب مایی ما گو خیر ای مغیره چی تا آجوتی ور چی تا شاند ویدارا دبی مگو یا رسول الله از هاتما بخدا و برسول خدا ایمان بینم دبی پیغمبر علیه صلات و سلام تکبیر آنین و دبی رحمه گوتنا کلمه شهادت من گوت براستی جی دبی روژا مغیره بن شعبه ایمان بخدا و رسولی ویتینه دبی باجار مدینه ده هر وکی جشنک عید یا گو پیشواز کرن چاوا کیف و شاهی بکاردن دبی باجار مدینه جی خلق مدینه دبی او روش وکی عیدیه که وکی جشنه که پیشواز کرن براستی جی داهیه کی عربا داهیه کی سقیفیا جتایفه ایمان آنی ناوی دی جزیره عربستان ده گلک زو اف دنگ بلابو اف خبر بلابو دناوا گلی عرب ده بلکی او مشرکو اشراف عربایی گو ده کفرا خود شرکا خود دجوار بون به عنید بون یا جی بو ایریشکرنا دولت اسلامی بلکی حساب نیوان هبو به مسلمان بونا مغیره بن شعبه هم پر و باسکیواندش که هم جی بو دریک جبو اشراف جزیره عربستانی گو دپی ویر اف دریه گوی وکره بو کس هنه کسایت دیجی دوی دریه ره داخلی دین اسلامی ببه مغیره بن شعبه درجیا جیانا خود پشتی گو ایمان خدا و رسول ویانیه گلک خدمت قدر بلند جی اسلام ره جی دولت اسلام کرنه تبلی گلک غزوا بونه درکتن گلک سریا جیانا کوی بروش هیه یعنی کفرا خود شرکا خود چوازی جیر اوزانا بو
piştî got îmanê bi Xweda û Resûlê wî tîne wan meharetê xwe wan zanînê xwe îdî ji bo İslamê ji bo Müslümana xerç dike. Dîsa di sala hicretê şeşemîn de ji müşrikê Ereba, ji eşrafê Ereba yê namdar yê herîl pêş Qays bin Muşbe îmanê bi Xweda û Resûlê wî tîne di vê salê de pêşkêşekî qebîla Süleym bû Qays bin Muşbe dîroknas bû beriya Rîsaletê di mijara tewhîdê de lêkolîn kiribûn baş dizanî got ev dînê gelê Ereb li ser got şirk tevlî baweriya xwe kiribûn ne dînekî rast bû ji ber vê dibe bi gîretê xwe însankî gîretkêş bû bi gîretê xwe dibe hinek lêkolîn warê di mijara tewhîdê dikiribû lêbelê wan lêkolînê xwe di serfîraz nebibû çunkî ji ber got dînek dema got küfür şirk tevlî wê dibe û di holê de yani di piyasê de got pirtûknê gomerê jê îstîfade bike yê saxlem tewhîdek beraq got pêşkêş bike nebûn ev Qays bin Muşbe jî di lêkolînê xwe de çi qas dikin ake serfîraz dibe lêbelê baweriya wî bi tewhîdê hebû ji dînê şirkê aciz bû zanî bû ew pûtê got însan bi destê xwe çê dikin û piştîwan dihebînin nabin rab zanî bûn ew pût hebûnî bêcanin ne zirara wan ne fêda wan ji însana re ji însaniyetê re heye ji ber vê dibe piştî herba Xendeqê Qays bin Muşbe dibe rast ew jî dişe bajarê Medînê wekî Mughîre bin Şube dibe dişe rûbirû bi Resûlê Xweda sallallahu aleyhi ve sellem re dibe rûbirû hevdîtinê dike piştî vê hevdîtinê dibe hema dipêrê îmanê nîne ewil hinek pirs dike çunkî însanekî aqilmend bû însanekî zîrek bû dibe ji Pêxember aleyhissalatu vesselam pirs dike dibe ya Muhammed tu însana dawetî çi dike dibe Pêxember aleyhissalatu vesselam ewil pirs dike dibe tu bira Resûlê Xweda ye yani bira jî tu qasdê wî ye ji tera wehyî tê Pêxember aleyhissalatu vesselam dibêje ey Qays bêguman dibe ez Resûlê Xweda me piştre dibe ya Resulallah tu însana dawetî çi dike yani mahiyeta vê daweta te çi ye tu wan dawetî çi dike Pêxember aleyhissalatu vesselam ji dînê İslamê dibe jera dibêje ji Qur'ana pîroz hinek ayet jera dixwîne bi qasî got fêm bike bersiva wî dide dibe hema vê re Qays bin Muşbe îmanê bi Xweda û Resûlê wî tîne û Müslüman dibe di nav zariyê Süleym de Pêxember aleyhissalatu vesselam dibêje di nav zariyê Süleym de yê herî aqilmend û zana Qays e dibe çunkî Qays ne bi zoriyê dibe bi tercîha xwe bê zorî lê bêkirin bi xwe hat îman bi Xweda û Resûlê wî anî û Müslüman bû ji ber wê jî dibe nava zariyê Süleym de Qays dibe însanekî herî jîr zana û aqilmend e temaşevanên hêja serok û pêşkêşê eşîra yê qebîla di Cezîra Erebîstanê de çawa got îman bi Xweda û Resûlê wî danîn mişwarekî li bajarê Medînê diman hînî İslam û Qur'anê dibûn piştî got qenc hînî İslam û Qur'anê dibûn paşê Pêxember aleyhissalatu vesselam wan dişand welatê wan dişand nav qewmê wan û ev şîret li wan dikir digot herin nava qewmê xwe dînê İslamê ji wan re bêjin hêvî heye got li ser destê we qewmê we jî Müslüman bibe îmanê bi Xweda û Resûlê bînin û hêvî heye qewmê we riya rast bibînin bi rastî jî dibe çi eşraf û pêşkêşê eşîra çi jî însanê rêzê çawa got îman anîne pirsa yekem got ji Resûlê Xweda kirine gotine ya Resulallah em çi bikin yani piştî gova me îman anî
ام چی بکن جبو دین اسلامی پیغمبر علیه الصلاة والسلام جی هر یک بقاسی قوتاوان لگور قوتاوان لگور زانین آوان بارک دایا سر ملیوان بس نخاسم اویگو سروک و پیشکش عشیر و قبیلانه پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوتی اوان هرن قبیله خو دعوتی دین اسلام بکن چونکی حتی نها هگر گناه به خیر به تشتی گو قبیله و عشیره و اندام عشیره و مروه و کرنه هونجی اونه جبن پرسیار کرن روژا قیامته چونکی وکی گو حدیثا خود دبیجه دبی هر یک جوا هون شوانن و هون جکریه خو مسئولن یعنی سروک عشیره آغای عشیره اشراف عشیره هر یک قومه خو یه گود بن حکمی ویدهش توا مسئوله باف چاوا سرمیان مالا خویا جی آیلا خو مسئوله آغا و بگ و افندی و بروقرات و اشراف و انسانی خویا ریسپی شیخ یه عشیره جی هر یک عشیره خو مسئولن جبو گو خو حقی قبول نکن و خانه سپارتن حقی روژا قیامت جبل حساب نفس آخه یه عشیره خو جوه بدن ده محکمه کبراده چونکی شوانه و عشیره سروک و پیشکش و عشیره اون شوه ده سردما عصر سعادت ده رولکی اشراف عشیره اشراف عربا یا جی بزمانه ایرو گود بجن آغا رولکی وانی سرکه دناو مالبات و مروه وان ده بو چاقا گو سروک عشیره یا جی آغای عشیره گو تشتک بو تا کسک جرایاوی درنت کد ایرو جی براستی او عادت بردوامه نخاسم دناو گلی کرد ده چاقا گو سروک عشیره پیشکش عشیره آغای عشیره گو حکمکی دیده امرکی فرمان دکه همی کس جرا طاعت دکن همی کس تسلیمی وی امری دبن و قبول دکن مثلا دوی وارده سعد بن معاذ راضی بونا خدا لیبه خوش مثاله چاقا گو ایمان تینه دادی معلومه مد برنامه برجی په معنی بو زمان دبی قبیلاوی زاره اشل توا توب دکه کم دکه الجیکی پاشه گازیوان دکه درد که جیکی بلند او چاق میکروفون تونه بو وکیلو دبی درد که جیکی پر بلند گازیوان دکه دبی از مروفکی چاوامه از کیمه دبی جن تو سعده کره معازه تو سروکه ما زاریه اشله دبی نواوا ده هون مچاوا دبینه از چاوامه دبی ام افتخار ابتد کن تو انسانه کی جیره زانایه عاقلمنده تو شارزایه ده همی کاری خوده تو جومرده جامره مرده عگیده گلک پسنی ویدن وید پسنینن نهایت دبی سعد بن معاذ گازی تواد که دبی جا گلی زاره اشال دوزاگو من قبول کریه اگر هونجی قبول بکن وکی بری مناسبتی من اوه وکی بری بردوام بکن ناگو هون قبول نکن از وامج فرق ببن yani ez wej îro bişunda netiştekî hevin dibe beryago Sa'd bin Muaz hê doza xwe ji wan re bêje hemû bi hev re bi yek dengî dibêjin tiştê Sa'd qebûl kiriye me jî qebûl kiriye paşê di yek rojê de li bajarê Medînê sêsit însanê ji malbata Eşel ji qebîla Eşel bi wasta Sa'd bin Muaz dikeve dînê İslamê براستی بلکی کاری گو سعد کر گلک پیغمبره د درجیا عمره خو د درجیا مجادله خو توحید ده بلکی سیست کس قزنجی توحید نکربون بلکی غیرت وان خبات وان بلکی انجام ندابو او قاس کس بلکی هناك پیغمبره داخلی دینه خو نکربو بس سعد کربو چما چونکی سعد بن معاذ سروک عشیره خو بو پشتی گو عشیره وی ایمان etini قدر و قیمت وی بهتر دیگره چما çünkü İslam eji dine İslam eji قدر و قیمتک دایا سروکو رزانا دایا اشرافا mesela dibe gelek jar Peygamber aleyhissalatu vesselam dibe mizgefta xorunişti bu çağa go mezine kavm hat Peygamber aleyhissalatu vesselam
جبر رادبو حرمت دگر yani ev dine me veya emir dike jber ve yeki iroji em bawerin go serok û rêzanê eşîra ağayê eşîra pêşkêşê eşîra yê qebîla go tevhîd dînê tevhîdê dînê İslamê go tedbîq bikin di mala xwe de di nava eşîra xwe de emir û nehiyê xwe da lê miqateyê bikin eşîra wan jî wê wan ji xwe re bike model û li gorî wekî ew dikin eşîra wan jî wê ji İslamê re teslîm bûyî bin emir û nehiyê İslamê wê bijî bînin hem dünya wan hem jî axireta wan wê xilas bibe xweda wê di dünyayê jî di axiretê jî van serok û pêşkêşa wê ezîz û serbilind bike tarîx şahidê vê naye jiyana sahabê wek Qays bin Nuşbe wek Mughîre bin Şu'be wek Sa'd bin Muaz wek Tufeyl bin Amir û gelek sahabê got navê wan me nanî ziman û ya jî nayê bîra me tev jî mîsalin ji vî karî re. Belê temaşevanên hêja bi rastî dema ji bo bernama me hatibû veqetandin bi dawî bû îro jî sohbeta me li vê rêxediya heta havî gîştina bernamakî de tengî û taliyê nebînin emanetî xwe dabin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.